Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kidi ki khobor hakabere bat kasan hima sima. Dangshen ka Election Commission of India ECI kala penbana ban penlong ye ka election syaka ying do bar tauan jong ki santli ki jilla kata haga jilla Chhattisgarh, Mizoram, Madhya Pradesh, Rajasthan bat Telangana. Kasngi thavut haka jilla Chhattisgarh kan long heki arsngi kata haka nyauterik unaiwing bat haka khat nyauterik noiwing katba kasngi thavut haka jilla Mizoram kan long haka nyauterik unaiwing haka jilla Madhya Pradesh kasngi thavut kan long haka khat nyauterik unaiwing Rajasthan kasngi thavut kan long haka arpholai terik jong unaiwing bat kasngi thavut nakamenta ka jilla Telangana kan long haka laipho terik unaiwing kasngi nyobut nakabenta baro santli ki jilla kanlong hakalai terik unopra nakaliang jungki political party khamtam ka party BJP bat kongres kilapen krep ha nakabenta bani peni ibor hakiti ki santli ki jilla bat kani ke election kalong ka kham kongsan nakabenta jungki ni ki artli ki national party khamtam nakabenta ban pen kreru ya ka election syaka lok sabha kabanlong house name ubanwan la ban kedau hang ni baka parti ke basensyar ham Mizoram kadai ka Mizo National Front hapo ke jingelam jong uzoram thanga kum u chief minister haka jela Chhattisgarh ka parti ke badon haka bor sensyar kadai ka parti kongres bat u chief minister Uday Bhupesh Bagal haka jela Madhya Pradesh la sensyar ka BJP bat u chief minister ubamenta Uday Shiv Raj Singh Chauhan ka parti ke basensyar ke jela Telangana kadai ka Telangana Rashtriya Samiti TRS bat u chief minister jong kadai ke jela Uday UK Chandrasekhar Rao u chief minister jong ka jela Rajasthan ubadai Ashok Gehlot na ka parti kongres bat hakani ke jelaru ka BJP kelapun kret tingge ban penlim ka kongres bat kumjuru ban yo kni ya ka bor sensyar